Nuklearni reaktor je uređaj u kojem se odigrava lančani proces fisije urana i proizvodi nuklearna energija. Više tona urana je potrebno za nuklearno gorivo. Na primjer, za nuklearnu elektranu snage 1000 MW potrebno je 100 tona urana koji sadrži 3% fisionog urana 235. U većini nuklearnih reaktora elektrana širom naše planete glavni sastojci su voda i uran sa nekoliko procenata fisionog materijala. Ima dosta zajedničkog u funkcionisanju jedne nuklearne elektrane i konvencionalne elektrane sa fosilnim gorivom. U oba slučaja proizvodi se toplota i ta toplota služi za generisanje pare i pokretanje generatora električne energije. Naravno, razlika je u procesu kojim se toplota proizvodi. U prvom slučaju to je nuklearni proces, a u drugom hemijsko sagorevanje. Najčešće korišćeni tip reaktora u nuklearnim elektranama je ovaj u kojem voda cirkuliše, usporava neutrone i podržava lančani proces. Iz jezgra reaktora pregrejana voda ide do generatora pare i vraća se u jezgro. U generatoru nastala para ide u turbinu koja proizvodi električnu energiju. Nuklearni reaktor i generator pare nalaze se u zgradi od betona i čelika kao u jednom zatvorenom kontejneru. Zahvaljujući zgradi kontejneru, katastrofalni akcident u nuklearnoj elektrani na ostrvu 3 milje u Sjedinjenim Američkim Državama prošao je bez težih posljedica po okolinu. Ali je bio finansijska katastrofa. Čišćenje i uklanjanje 6500 kubnih metara radioaktivne vode i otpada traje još od 1979. godine. Troškovi će biti ravni ili veći od vrednosti centrale. I to sve za objekat koji nikada više neće raditi. Do sada najveći akcident u istoriji nuklearne energije odigrao se 1986. godine u Černobilu. Bio je to, kako se kaže, faktor čovjek koji je do nesreće doveo. Manipulacije na reaktoru nisu bile kao što treba, dovele su do pregrevanja gorivih elemenata i došlo je kasnije do jedne klasične hemijske eksplozije. Snaga eksplozije je bila velika. Probijen je reaktorski sud i krovna konstrukcija zgrade. Po okolnom prostoru su razbacani užareni grumeni materijale iz jezgra reaktora. Visoko radioaktivni, oko 50 miliona kirija. Značajne doze zračenja je primilo stanovništvo. Oko 135.000 osoba je moralo da bude evakuisano iz ugrožene zone. Nekoliko meseci posle akcidenta registrovan je 31 smrtni slučaj. Ozbiljne znake radijacione bolesti sa mogućim fatalnim ishodom pokazivalo je više stotina osoba. Danas je reaktor u Černobilju pokriven hiljadama tona peska, gline i jedinjenja olova i bora. Ove materije su izbacivane iz vazduha da bi se vatra ugasila i sprečilo eventualno uspostavljanje kritične mase u razorenom jezgru reaktora. Tako je nastao neobični sarkofag. Ponašanje reaktora u njemu se budno prati i danas. Ima nemalo razloga za uznemirenost stručnjaka i potreba za daljim složenim radovima na njemu. Javnost je bila jako uznemirena sa ovim događajem. Za mnoge je to prvi put značilo osjećanje da živimo u jednom zajedničkom nuklearnom dvorištu. Bila je opšta konfuzija.
njoj su svakako na svoj način doprinela i sredstva masovnih komunikacija. Primjera radi, jedan gledalac televizije u Švajcarskoj na kanalu nemačke televizije dobio je kao saopštenje da je mlijeko zdravo i da može da se pije. U isto vrijeme na kanalu italijanske televizije govorilo se da je mlijeko i namirnice da su kontaminirani. A na kanalu francuske televizije nije bilo uopšte reći o radioaktivnosti namirnica. Znamo da otpad elektrane sa fosilnim gorivom, recimo ugljenom, čine pepeo i gasovi nastali sagorevanjem. Manje je poznato da se i tu javlja radioaktivni materijal, neretko u količinama koje se ne mogu zanemariti. Ugalj sadrži uran i torijum i članove njihovih radioaktivnih porodica. Sagorevanjem u vazduh odlaze radioaktivni gasovi radon i toron, dok se ostali radioizotopi koncentrišu u pepelu. Kao i svaka medalja, i nuklearna ima dve strane. Onu svetlu stranu smo vidjeli. Dovoljno je 1 kilogram urana 235 za snabdevanje milionskog grada električnom energijom u toku jednog dana. Ali postoji i tamna strana medalje. Nuklearno gorivo mora da se menja svake godine 1/3, iako je u njemu svega nekoliko procenata goriva utrošeno. Razlog za ovu obaveznu promjenu su pre svega razna radijaciona oštećenja u samom gorivu i u reaktorskim materijalima, a zatim ništa manje nagomilavanje otrova za neutrone koji sprečavaju proces nuklearne lančane reakcije u samom reaktoru. Neželjeni radioaktivni materijali, čvrsti, tečni i gasoviti, javljaju se već u toku rada i servisnog održavanja nuklearne elektrane. Razrađeni su različiti postupci za ugrađivanje radioaktivnog otpada niskog i srednjeg nivoa u burad punjenu betonom, bitumenom ili plastikom. To su materijali koje atmosferske padavine ili podzemne vode sporo rastvaraju. Za odlaganje buradi sa otpadom koriste se plitke iskopine u zemlji ili šupljine u stenama. Međutim, glavni otpad čine isluženi gorivni elementi urana. Tu su nagomilane visoke aktivnosti fisionih produkata i transurana. U 100 tona isluženog goriva jedne nuklearne elektrane snage 1000 MW imamo milijarde kirija. Opadanje radioaktivnosti ide sporo. Koliko je to sporo pokazuju računi. Potrebno je više hiljada godina da se toplota i radioaktivnost isluženog nuklearnog goriva svedu na nekoliko procenata od one prvobitne. Očigledno je da za skladištenje isluženog nuklearnog goriva treba puno više vremena i sredstava nego što je to dužina života jednog čovjeka ili jedne generacije. Vrlo su strogi zahtevi za odlaganje, bezbedno odlaganje nuklearnog otpada kao što je isluženo reaktorsko gorivo iz elektrana. Potrebno je obezbediti način pakovanja i način geološke formacije tako da ovaj otpad bude bezbedno smešten čitavih 100.000 do 1 miliona godina. Problem nuklearnog otpada ima i jednu drugu stranu. Pitanje je čisto etičke prirode. Ostavljamo generacijama koje dolaze da plate račune ove generacije koja danas relativno jeftino koristi električnu energiju iz nuklearnih elektrana.
jedna stvar je sigurna, u ovome momentu u kome živimo nema rešenja za bezbedno odlaganje nuklearnog goriva. I takva su rešenja u toku, traže se širom sveta. Otpad visokog nivoa radioaktivnosti, kao što je onaj koji nastaje preradom nuklearnog goriva, odlagaće se na dubine od 500 do 1000 metara. U okna napuštenih rudnika, koja se posle punjenja zatvaraju betoniranjem. Vitrifikovani nuklearni materijal stavljaće se u specijalne metalne kontejnere. Staklasta forma otpada je otpornija na koroziju od betona ili plastike. Od izuzetne važnosti je stabilnost geološke formacije koja se predviđa za odlaganje visokoradioaktivnog nuklearnog otpada. Radi se o stotinama hiljada godina. Razmatraju se i mogućnosti lansiranja nuklearnog otpada u kosmos. To mu dođe prema onoj našoj narodnoj brigo moja pređi na drugoga. Možda za umirenje savesti planira se dubina sunčevog sistema, pa možda čak i sonde, kosmičke sonde koje bi napustile sunčev sistem. Treba reći da prema današnjem stanju i mogućnostima ovo jeste izvodljivo, ali je skopčano sa vrlo velikim rizicima i teškoćama. Ne uspevaju sva lansiranja, a jedno neuspelo lansiranje bi bilo katastrofalno. S druge strane, tu postoje i etički problemi, jer radi se o našem kosmičkom dvorištu. Postoji više razloga za preradu isluženog goriva pre skladištenja ili definitivnog odlaganja. Pre svega, to je izdvajanje 3,5 tone fisionih produkata, koji su glavni izvor toplote i drugih problema u masi od 100 tona isluženog goriva. Njihovo odstranjivanje bi značajno uprostilo dalji postupak odlaganja otpada. Zatim u gorivu ostaje materijal za izradu novih reaktorskih elemenata, uran 238 i uran 235, i ništa manje dragocenih 1300 kg plutonijuma i drugih transurana. Zadovoljavajućih rešenja za trajno odlaganje nuklearnog otpada još uvek nema. Zato je i razumljivo što se svega 10% isluženog nuklearnog goriva i prerađuje. U stvari i ta prerada ide samo radi proizvodnje plutonijuma za potrebe nuklearnog vojnog arsenala.